Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok angel ya hubungi? Iki sih nganu kerja bakti ya. Ini. Ning pos iki pasang Oh, wifi. pasang apa? Wifi nggo CCTV. Oh, akhirnya si turu, Kak Kiper kok angel. Ora. Durung turu malah. Banyak. Ya Allah, aku mau telepon ayahnya aku turu. Niki kok tangi turu ngelay aku pesenan sego goreng. Iya, iya, Yang warung anyar gitu ya. Nah, iya. Iya, turu mana ya? durung. Durung. Mak merah. Iku ora rampung. Kamu kawan ya? Ora, Tak kira kawan. ora ya. Ya Turu sesuk loh. sesuk neh, Mbak. Ya. Ya, Hmm. ya. Ayah mami kerja kau turut dong, kerja kesel-kesel. Ono gawean kok. Iya, gue mami kerja, masa orang turu, yang kurang kita sudah turu. Yo sesuk lah nyaur nyaur utang turu sesuk. Oh, iya. Tong akeh ya kerja bakti. Yo, Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Mm-mm.